සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ පොදු ස්ථාන දෙමළෙන් හඳුනා ගනිමු. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ අලුත් දෙමළ පාඩම් ඉදිරියේදීත් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. பொது ஸ்தான பொது இடங்கள். பொது ஸ்தான பொது இடங்கள். பாசல பாடசாலை. பாசல பாடசாலை. ரோஹல மருத்துவமனை. ரோஹல மருத்துவமனை. போலீஸ் ஸ்தானே காவல் நிலையம். போலீஸ் ஸ்தானே காவல் நிலையம். நெவத்தும் போல பேருந்து நிலையம். பஸ் நெவத்தும் போல பேருந்து நிலையம். ரியஸ்தானே தொடருந்து நிலையம். ரியஸ்தானே புகையிரத நிலையம். ரியஸ்தானே புகையிரத நிலையம். விளந்த போல சந்தை. போல சந்தை. கடைய கடை. கடைய கடை. බැංකුව වංගි. බැංකුව වංගි. තැපැල් කාර්යාලය. අංජල් අலுවලகம். අංජල් අலுවලகம். තැපැල් කාර්යාලය තபால் නිලயம். තැපැල් කාර්යාලය තபால் නිලயம். පුස්තකාලය නූලගම්. පුස්තකාලය නූලගම්. උද්‍යානය பூங்கா. උද්‍යානය பூங்கா. ක්‍රීඩා පිටිය විளையாட்டு மைதானம். ක්‍රීඩා පිටිය විளையாட்டு மைதானம். கோவில கோவில். கோவில கோவில். முஸ்லிம் பள்ளிய பள்ளிவாசல். முஸ்லிம் பள்ளிய பள்ளிவாசல். දේවස්ථානය දේවාලය. දේවස්ථානය දේවාලය. ආපනශාලාව උණවගම්. ආපනශාලාව උණවගම්. හෝටලය විදුදි. හෝටලය විදුදි. ගුවන් තොටුපළ විමාන නිලയം. ගුවන් තොටුපළ විමාන නිලயம். අධිකරණය නීතිමන්ත්‍රම්. අධිකරණය නීතිමන්ත්‍රම්. නගර සභාව නගර සභයි. නගර සභාව නගර සභයි. ඖෂධ සැල. මරුන්දගම.